Yes, igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri we muntu ubasha kuba ugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye. Biraterwa n'ingengabihe yaho udukurikira nyaboneka uherereye. Nta kindi wowe usabwa uretse kureba ahantu handitse ijambo subscribe ubundi ukarikandaho tukajya tubana gatanu kuri gatanu mu makuru yacu abagiye agezweho. Mu makuru yacu rero agezweho kano kanya turaza kuba tugenda tugaruka cyane ku mirongo y'urugamba hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho urugamba rukomeje kuba rugenda ruba imberenge ku mpande zombi. Muri iki gitondo hari kuvugwa abarwanyi b'umutwe wa Wazalendo babashije kuba bagenda bigarurira uduce tugiye kuba tugenda tugarukaho, uduce twishi tugiye dutandukanye. Umutwe w'inyeshyamba za M23 uri mu marira akomeye cyane nyuma yo gutakaza Majoro Ndahayo. Uyu Majoro Ndahayo warashwe n'abarwanyi b'Abawazalendo bafatanyije n'abarwanyi ba FDNB hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba barwanyi bakaba baramaze kuba bagenda batangaza yuko bahari, kandi hakaba hari no kugaragaza ubwoba bukomeye cyane ku ruhande rw'inyeshyamba za M23 zikomeje kuba zigenda zitakaza ibice byinshi. Nyaboneka nimvuga ngo uyu mutwe wa M23 uri gutakaza ibice byinshi bigiye bitandukanye bya mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ntago ari inkuru gusa ahubwo ni ukuri. Ndaza kuba ngenda nkwereka ishusho ya bimwe mu bice bamaze kuba bagenda batakaza muri iki cyumweru turi kuba tugenda tugana ku musozo, cyane kuva ku munsi w'ejo uyu mutwe wa M23 turaza kuba tugenda tugaruka mu bice bya za Karehi, hano mu bice by'Imurenge mu misozi miremire, hano ku Ndondo mu bitero bikomeye cyane byiriwe kuva ku munsi w'ejo. Uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 uhafite ibitendo waje kuba ugenda uhakorerwa. Nyaboneka batangiye no kuba bagenda bagumura bamwe mu baturage bahangaha b'Abanyamurenge kugira ngo bamagane uyu mutwe wa Wazalendo ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyiri ahangaha hagahita hazamo ugucikamo kabiri kw'Abanyamurenge, cyane bamwe bashyigikiye leta ya Kinshasa, abandi bagashyigikira impamvu uyu mutwe w'inyeshyamba za M23. Turaza kuba tugenda tugaruka ku mpamvu bamwe. Nyamuneka nawe ujye muri comment tugende utubwira kuri iki kibazo kiri ahangaha, aho izi mpamvu ziriho zigenda ziba impaka zikomeye cyane. Bamwe bajyamye kuri M23, abandi nibumva uburyo iyi ntambara iri kuba, kuko bamwe baravuga ati uyu mutwe ni igikoresho. Turaza kuba tugenda tubigarukaho gatanu kuri gatanu. Mvuye ahanga ndahita nerekeza hano muri Masisi naho nyuma y'ibitero bikomeye cyane kuva ku munsi w'ejo, muri iki gitondo haramutse amakuru avuga yuko nyaboneka bitari ibyo gusubizwaho. Ingabo z'Abarundi zamaze kuba zigenda zishinga ibirindiro hano muri Kivu y'Amajyaruguru, zabishinze ibi birindiro byose nibyo tugiye kuba tugenda tugarukaho hano mu kiganiro cyacu. Nyaboneka ntucikwe. Mvuye ahangaha n'ubundi ndaza kuba ngenda ngaruka kuri Colonel Imaninzenze. Uyu numwe mu bagabo bari ibuye ryifatizo hano mu mutwe w'inyeshyamba za M23, ariko ni numwe mu bagabo cyane bamwe batangiye ngo kuba bagenda bashidikanyaho, kuko maginga yangaye uyu mugabo akaba afunzwa ziriki byose ndaza kuba ngenda mbigarukaho, dore ko mu minsi yashize hagiye havugwa bamwe mu bayobozi b'umutwe w'inyeshyamba za M23 bagiye bafungwa. Muribuka nyakwigendera Lieutenant Colonel Wiringoma yarafunzwe, n'uyu Maninzenze yari yaje kuba agenda afungwa, na n'ubu akaba yongeye kuba agenda afungwa. Amakuru rero atugeraho uyu mugabo akaba afungiwe hano Rumarangabo. Ese aragirizwa iki? Byose mbigufitiye hano gatanu kuri gatanu. Adaciye ku ruhande, mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru cya RFI cyangwa se yaje kuba agenda yemeza yuko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame
hamwe n'ikiganiro cya Jeune Afrique yaje kuba agenda yemeza yuko nyaboneka bakorana hafi n'umutwe w'inyeshyamba za M23. Turaza kuba tugenda tugaruka kuri ibi nyakubahwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame yaje kuba agenda agarukaho, dore ko yaje no kuba agenda navuga ko kukuba yakwiyunga cyangwa se atakwiyunga na perezida Antoine Felix Tshisekedi we kubwe ntacyo bimubwiye, nta n'ikibazo bakwiyunga batakwiyunga kubwe ntacyo bimubwiye. Yaje no kuba agenda avuga kuri Joseph Kabila, byose turaza kuba tugenda tubigaruko gatanu kuri gatanu. Nyaboneka igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yaho ku munsi w'ejo kije kuba kigenda gitangaza yuko cyaje kuba gibasha kuba cyagenda gifata bamwe mu bapilote bagera kuri babiri bari baje kuba bagenda bahanurwa n'igihugu cya Iran mu bisasu bikomeye cyane byagiye bihanurwa ku ndege ya gisirikare yaje guhanagurirwa ku kirere cya Iran, kikaba cyamaze kuba kigira icyo kigenda gitangaza bihabanye cyane n'igihugu cya Iran. Ubona ko iyi ntambara irimo kubeshya cyane, ariko ndaza kuba ngenda negera ikinyamakuru nka Reuters cyangwa na Al Jazeera cyaje kuba kigenda gisohora verisiyo zigiye zitandukanye kuri iyi ntambara hano mu gihugu cya Iran. Mwibutse ko Iran ku munsi w'ejo nibwo yazaga kuba igenda ishyiraho yuko umuturage uraza kuba agenda afata aba basirikare cyangwa se aba bapiloti b'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika baraza ngo kuba bagenda bamuha ibihumbi 60 by'amadolari. Byose tugiye kuba tugenda tubibana, ariko nyaboneka reka ngusabe nimba ari ubwa mbere ugeze hano, reba hano handitse ijambo subscribe uri kandi ubundi tujye tubana hano gatanu kuri gatanu makuru yacu abagiye agezweho, dore ko twe nta ruhande na rumwe tubogamira. Ariko wibuke gukanda like, kubera ko ikanze like nyaboneka Google iduha recommendation, ubundi ibiganiro byacu bikabasha kuba bigenda bigera ku bantu benshi muri rusange. Ninjiye cyane hano ku mirongo y'urugamba mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni naho shaka guhita mpera cyane. Ibinyamakuru bigiye bitandukanye bya Sud Actualité, Kivu Morning Post n'ibindi byose bya Congo Net byamaze kuba bigenda bikira hanze ndetse n'imboni yacu, kuko twabashije kuba tugenda twinjira neza gatanu kuri gatanu ku mirongo y'urugamba. Nyuma y'imirwano ikomeye cyane yabaye kuva ku munsi w'ejo, nyuma yaho abawazarendo twazaga kuba tugenda tubigarukaho baje kuba bagenda bigarurira uduce turimo Biriba, Kasambura, aha hose hakaba hari abarwanyi b'abawazarendo. M23 yavuye mu misozi yasange mu mirwano ikomeye cyane yaje kugenda itsindwamo n'abawazarendo, kuko bari bahamaze imisi bagenda bava muri utu duce. M23 kandi hano muri Kivu ya ruguru, ubwo ndiho ndagenda fatiraho kuko ndaza kugenda ngaruka inyuma gake. Muri Kivu ya ruguru muri Karehe, wazarendo bayambuye imidugudu irimo umudugudu wa Bishaka, Tambo, Gitinyiro ndetse n'ahangaha Mwami Wijwi muri aka gace, ndetse n'aha ku madepo, ndetse cyane dore ko hano ariho haguye abarwanyi benshi cyane nk'uko turaza kuba tugenda tubigarukaho. Nyuma rero y'izi operation n'ibi bitero byaje kuba bigenda bituma abarwanyi nibura bikaba bivuga ko abarwanyi bagera kuri 13 ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomerekeye muri iyi mirwano, abandi bawazarendo bagera ku 10 baza kuba bagenda bahasiga ubuzima. Ibi bikaba byaje kuba bitorohera n'umutwe w'inyeshyamba za M23 kuko hafi platoon yose baje kugenda bayikoramo akazi gakomeye cyane. Nibura matekwa zigera kuri 6 tuzaje kuba zigenda zifatwa ku ruhande rw'umutwe wa M23, abandi bagera kuri 21 bahasiga ubuzima, abandi bagera kuri 7 baza kuba bagenda babasha kuba bagenda bahakomerekera. Aba bose yaba izi nkomere
ngo zafashwe n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndavuga ku ruhande rwa FARDC n'aba bapfuye, dore ko cyane cyane ko tubana muri groupe mwagiye mubona amafoto y'imirambo myinshi cyane y'abasirikare. Ni urugamba rukomeye cyane ku munsi w'ejo. Muri bano basirikare bapfuye hakaba harimo section yari iyobowe na Majoro Ndahayo. Uyu Majoro Ndahayo ni umwe mu basirikare bari baheruka kuba bagenda bazamurwa, ndavuga kubona promotion hano mu mutwe w'inyeshyamba za M23. Uyu Majoro rero akaba yaje kuba agenda gwa mu gacu k'abawazarendo bafatanyije na FDNB, dore ko amakuru atugeraho ku ngabo ziheruka kugera mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo z'Abarundi arizo ngo ziri gukora amahindura akomeye cyane, kuko ngo zitoje kandi ziri kabuhariwe mu buryo bujyanye na surveillance cyangwa se gushaka amakuru, kuko ngo harimo n'abagambanyi muri uyu mutwe w'inyeshyamba za M23. Hakaba hari n'andi makuru avuga ko hano muri uyu mutwe waba watangiye ngo kuba hagenda humvikanamo gusubirana cyane, bitewe nuko ku munsi w'ejo ubwo bageragezaga gushaka gufata umujyi wa za Rumbishi baje kuba bahagenda bahurira n'uruva gusenya, kuko ngo basanze abawazarendo n'ingabo z'Abarundi baryamiye amajanja kandi babiteguye. Bigaragara yuko ngo hari amakuru yabo yari yaje kuba agenda atangwa. Ibi rero bikaba byahise bituma uwitwa Koloneli Maninzenze ngo washatse kwica Koloneli Mayoyo ahita atabwa muri yombi. Koloneli Maninzenze uyu akaba afunzwe. Icyo afungiwe rero bikaba bivugwa ko ngo yaba ari umwe mu bantu bari gutanga amakuru mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, ngo biciye mu ngabo za FDNB. Ntago amakuru aremezwa neza kuko yafashwe n'inzego z'ubutasi bw'umutwe wa M23, kubera ko anakurikiranyweho ngo iyi dosiye kuba yarashatse kwica uyu Koloneli Mayoyo, ariko bikaza kuba bigenda bimupfubana kubera ko mu gicu bari bateze bishe abesikoti b'uyu Koloneli Mayoyo bagera kuri 3. Uyu Mayoyo aza kurokoka. Ibi rero ngo bikaba bije bikubitana nuko uyu Maninzenze ukuriye iperereza hano mu mutwe w'inyeshyamba za M23 yari afite amakuru yuko agomba kuba agenda simbuzwa uyu Mayoyo, kubera ibi birego bikomeje kuba bagenda bamurega kandi banamukekaho yuko yaba akorana bya hafi n'ubutegetsi bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ngo akajijisha amakuru akaba agenda yacisha mu gisirikare cya FDNB. Mwibutse ko iki gisirikare cya FDNB gifatanya n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubwo n'ingabo z'Abarundi kurwanya uyu mutwe w'inyeshyamba za M23. Iyi ikaba ari nimwe mu mpamvu rero ikomeye cyane yatumye uyu mugabo afatwa ahita yerekezwa Rumarangabo, ubu akaba ariho afungiye nyaboneka. Nyuma rero yuko uyu nguyu aje kuba abasha kuba agenda afatwa, bikaba byahise bitangira no kuba bigenda bituma abasirikare benshi b'umutwe w'inyeshyamba za M23 bagenda basubira inyuma ubutitsa mu bice bimwe na bimwe, kubera ko kuva ku munsi w'ejo uyu Majoro Ndahayo wagendaga akavaringa cyane cyane mu bice bigiye bitandukanye, ndetse no gushaka kwisubiza umujyi wa Rumbishi apfuye. Abasirikare benshi barwanye ibinyeshyamba za M23 mu babashije kurokoka ibi bitero, kuko nyaboneka bamwe mu baturage twagiye tuganira bakaba bagiye batangaza yuko hagaragaye abasirikare benshi bari kuba bagenda bava muri utu duce, cyane cyane bahetse imbunda ku rutugu, kandi ngo bakoraga withdraw bihuse cyane. Bigaragara ko bari bahuye n'urugamba rukomeye cyane. Aba ngo bahise bacika intege, bigahita bituma ngo General Sultani Makenga yahise yohereza
umwe mu basirikare bakomeye cyane kandi ngo kabuhariwe w'indwanyi w'umumajoro nawe bita Iyamuremye, akaba ari we wagiye ngo kuba yagenda ahita afata izi ngabo akagenda aziyobora, kubera yuko uyu wayoboraga iyi paratuni yaje kuba ahita agenda agwa hano ku mirongo y'urugamba, cyane cyane mu buryo bwo gushaka kano gace ka Rumbishi, nk'uko turi kuba tugenda tubikesha imboni yacu iri hano kuri tere mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mvuye ahangaha kandi reka nyaboneka mpite nihuta cyane mbere yuko ngaruka ku makuru yo mu karere, cyane cyane abanyamurenge batangiye kuba bagenda bacikamo ibice nyuma y'ibitero bikomeye cyane bikomeje kuba bigenda bibera hano mu misozi y'Umurenge, cyane cyane mu bice byo ku Ndondo, dore ko ku munsi w'ejo hiriwe imirwano ikomeye cyane. N'ejo bundi imirwano yatumye umutwe wa M23 rwose bawufatana ibice byinshi hano mu misozi miremire y'Umurenge. Abaturage barahunze, bamwe bavuye mu byabo, bamwe bakomerekeye muri iyi mirwano, dore ko ari imwe mu mirwano yagiye yifashishwamo imbunda ziremereye cyane nyaboneka. Ku ruhande rumwe abanyamurenge bakaba batangiye kuba bagenda bacikamo ibice ndetse bagenda bitana n'amazina agiye atandukanye. Ikinyamakuru BBC dukesha iyi nkuru kikaba cyatangaje yuko bamwe mu baturage cyangwa se bamwe mu banyamurenge cyagiye kigerageza kuba kigenda cyakira ndetse no mu kiganiro bagiranye imvo n'imvano kimaze akanya gato yakirangiye, hakaba bari baje kuba bagenda bahuza impande zimwe, dore ko abanyamurenge bamwe bacitsemo ibice nk'uko turaza kuba tugenda tubigarukaho. Ati bamwe mu banyamurenge rero bakaba bagenda bamwe bari ku ruhande rwa leta, abandi bakaba bari ku ruhande rw'igisirikare cy'inyeshyamba za M23, ariko abari ku ruhande rw'inyeshyamba za M23 bagashinja yuko abari ku ruhande rwa leta ya Kinshasa baba ari abakorana na FDLR ni umutwe wasize ukoze genocide mu mwaka w'1994 hano mu gihugu cy'u Rwanda. Mu ntambara ziri kubera muri Kivu y'Epfo mu turere twa Fizi, Mwenga, Uvira ndetse na Warungu, aha hari abarwanyi beshi b'umurwanyi wa Twirwaneho na M23 ugizwe n'abanyamurenge bafatanya na M23 mu kurwanya leta y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri utu turere kandi hari abasirikare b'Abarundi bari muri aka gace kubw'amasezerano yasinywe hagati y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abanyamurenge baba muri utwo turere tuvuze ruguru bakaba bavuga ko rero bose ntibabona kimwe iyi ntambara. Bamwe bashyigikiye iyi ntambara ku ruhande rw'umutwe wa M23, ni mu gihe abandi bari ku ruhande rwa leta ya Kongo hari n'amazina bagenda bitana uduce tumwe na tumwe. Bamwe ngo ni Akagara, abandi bakabita ibifobogane. Ngira ngo ku rundi ruhande bamwe tugenda tubana hano mukunze kuba mugenda mwumva aya mazina umunsi ku munsi. Bamwe bakaba bavuga ko iyi ntambara ya M23 ngo ari ikiso cyangwa se ari ifoto ikoreshwa na bimwe mu bihugu bimwe leta ya Kongo igikunda kuba igenda ishinja yuko byaba bikorana n'uyu mutwe w'inyeshyamba za M23, cyane cyane nk'uko leta ya Kinshasa, ubwo abo nibo ku ruhande rwa leta cyangwa se abashyigikiye leta ya Kongo. Ni mu gihe abandi bakomeza kuba bagenda bavuga ati uyu mutwe ni igikoresho gikomeye cyane mu buryo bwo kwiba ubukungu mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe abandi nabo bagenda bakomeza kuba bagenda bashinja abandi gukorana n'ingabo za FDLR zasize zikoze genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda, ndetse no gukorana n'ingabo z'Abarundi zikomeje kuba zigenda zica abaturage mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko bo bakomeza kuba bagenda babigarukaho mu buryo bwo kuba bagenda
bagaragaza ibi bice nyine, dore ko bagiye bacikamo ibice nk'uko nagiye bigaruka. Bamwe rero harimo guterana amagambo menshi kwiyongera cyane muri iyi minsi, nyuma y'aho umurwi cyangwa se ishyirahamwe ry'abanyamurenge baba mu mahanga bahuriye mu ishyirahamwe ry'abanyamurenge bita Global Advocacy baherutse kugirira uruzinduko mu gihugu cy'u Burundi gushimira perezida w'icyo gihugu Evariste Ndayishimiye kuba yarabakiriye ndetse no kuba yarabashije ngo kohereza ingabo mu gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo kurwanya inyeshyamba za M23. Bavuze ko icyo gikorwa ari igikorwa cy'ubugiraneza ndetse no kwerekana yuko yifuriza ibyiza abanyamurenge bari mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na bamwe mu bari mu gihugu cy'u Burundi. Ibi rero bamwe ntabwo babyakira, ubwo ndavuga abo ku ruhande rw'igisirikare cya M23 cyangwa se abashyigikiye izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Bamwe mu baturage rero bagiye baganira bakaba bavuze bati kuki abavandimwe b'abanyamurenge batabona kimwe izi ntambara ziri kubera mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki ni ikibazo cyatangiye gari, nibyo koko hari abanyamurenge bakorana na FDLR mu kwica bene wabo. Ku rundi ruhande hakaba bamwe bagenda berekana ibimenyetso byerekana ko hari abanyamurenge bakoreshwa n'igihugu cyane cyane mu bihugu bishinjwa ko byaba biri mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo aho harimo igihugu cya Uganda, igihugu cy'u Rwanda cyane cyane nk'uko leta ya Kongo ikomeza kuba igenda ibitangaza. Ikinyamakuru BBC kikaba gikomeza kivuga ko ibyo ni bimwe mu bibazo imvo n'imvano yabashije kuba igenda iganira nyine n'aba baturage, aho bagendaga bagira icyo bagenda bavuga. Bakaba bavuga ati uyu murwi urahari kandi uri kurwanira impamvu nziza, abandi bakaba bagenda batabyemeza. Ariko nyaboneka bamwe bakabihuza n'ubutunzi buri ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yuko haba hari byinshi bibwihishe inyuma n'ubusahuzi bugiye butandukanye. Byose nibyo nyaboneka. Ubwo nawe ujye muri comment se ubona koko ibi bikwiye ko abanyamurenge bacikamo ibice. Ku rundi ruhande kandi nkomeje amakuru yacu, reka mpite nyakomereza mu murwa hagati ahangaha ku ntambara y'igihugu cya Iran ndetse n'igihugu cya Isirayeli. Intambara ikomeje kuba igenda ifata indi ntego hagati ya Isirayeli ndetse n'igihugu cya Iran ndetse na Amerika. Iyi ni imwe mu ntambara yatangiye abantu bazi yuko iri burangire mu gihe gitoya kubera ibisasu byagiye bikoreshwa n'ingufu zabyo bya nuclear, ariko ubona ko uko iminsi igenda ishira ariko iyi ntambara irushaho kuba igenda ifata indi ntego, kubera ko usanga ku ruhande rw'igisirikare cya Amerika badashaka kurekura ku butegetsi bwa Donald Trump, ugasanga no kuri Iran ntibashaka kuba bagenda barekura. Iran rero nyaboneka ku munsi w'ejo yaje kuba igenda itangaza yuko yaje kuba igenda irasa indege yari irimo abapiloti babiri b'abanyamerika, ariko aba bapiloti baza guhita bagenda basimbuka cyane cyane ntibagira icyo baba. Iran rero yaje kuba igenda itangaza yuko abangaba baje kuba bagenda bafatwa, baje kuba bagenda bashyirirwaho amafaranga ibihumbi bigera kuri 60 by'amadolari ya Amerika ku baturage babasha kuba bagenda bafata abangaba. Ariko nyaboneka ibi noneho byaje kuba bigenda birushaho guhindura inyito, ubwo Amerika yazaga kuba igenda yerekana amashusho ndetse inatangaza ko aba barwanyi babo cyangwa se aba bapiloti b'indege zabo baje kuba bagenda bafatwa mbere yuko Iran ibasha kuba yagenda ibafata. Ni mu gihe Iran yo yaje gukwirakwiza amashusho y'umuntu bari bapfutse mu maso umwe, bavuga ko ari umwe mu bapiloti waje kuba ugenda afatwa. Ariko amakuru dukesha ikinyamakuru Reuters, Jeune Afrique na Al Jazeera akaba atangaza yuko
byanze bikunze ko aba barwanyi Iran itigize ibafata. Ubona ko ni imwe mu ntambara ikirimo amacenga, abantu benshi bakibaza se ni Iran iraza kubigenda itsinda ni Amerika, dore ko yaba Amerika yagiye yinangira, yaba Iran yagiye yinangira. Ubona ko ahubwo isi muri rusange ariyo ikomeje kuba igenda ihura n'ingaruka z'ibi bitero ndetse n'iyi mirwano ikomeje hano muri Iran ndetse na Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Paul Kagame yahishuye ko Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo asigaye akorana n'umutwe w'inyeshyamba za M23. Umukuru w'igihugu yagarutse mu kiganiro aheruka kugirana na Jeune Afrique ubwo yabazwaga ku bihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziheruka gufatira ingabo z'u Rwanda nyuma yo kuzishinja gukorana na M23. Perezida w'u Rwanda yavuze ko u Rwanda rutakaryojwe uriya mutwe kuko ukomoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Kinshasa, abishimangira no kuba Kabila akorana n'uwo mutwe. Yagize ati tugomba kubanza kumva ibyo turi kuvuga. M23 ntabwo ari umutwe ukomoka mu Rwanda, ahubwo ni umutwe wo muri Kongo witwa M23, ahubwo n'uwahoze ari perezida wa Kongo Joseph Kabila ukorana nawo. Ikibazo uyu mutwe uteye ni ikibazo cya politike y'imbere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki kigomba no kubonerwa umuti wa politike muri Kongo. Umukuru w'igihugu yakomeje agaragaza ko bidakwiye ko Amerika ishyira igitutu ku Rwanda hanyuma Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gusa nayo ikagenda ikitesha. Yagize ati sinibaza impamvu byose bigenda bigerekwa ku ruhande rumwe. Mu gihe twagiye dusinyanya amasezerano, hari ibitureba hari n'ibireba igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu bundi amasezerano yavugaga ko u Rwanda rugomba gukuraho ingamba z'ubwirinzi ndetse n'ingabo ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko Kongo nayo igasenya umutwe wa FDLR ndetse igahagarika n'imikoranire hagati yayo ndetse na FDLR. Perezida w'u Rwanda yagize ati ntabwo ushobora kwitega ko uruhande rumwe, aha ndavuga igihugu cy'u Rwanda, rushyira mu bikorwa ibiteganywa n'amasezerano ya Washington yashyizweho ku itariki ya 4 Ukuboza, ni mu gihe ku rundi ruhande Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo kubahiriza igice cyayo cyane cyane kirebana no gusenya umutwe wa FDLR bikomeje kuba bigenda biba imbogamizi cyane. Uruhande rw'Abanyamerika rwaduhurije hamwe rugomba guharanira ko ibihugu byombi u Rwanda na Kongo bigendana mu cyerekezo gikwiye. Yunzemo ati ntabwo bigomba gusa naho ruri gushyira igitutu ku ruhande rumwe, urundi ruhande rugatwara mu bundi buryo ku mpamvu ntashaka kuvuga ahangaha. Kabila aba mu mujyi wa Goma ugenzurwa na M23 kuva mu mwaka ushize ubwo yavaga mu buhungiro. Nyuma yo kugera i Goma, leta ya Kinshasa yamukatiye igihano cy'urupfu imushinja gukorana n'uyu mutwe. Kabila mu biganiro byinshi yumvikana avuga ko ubutegetsi bw'igitugu bwa Perezida Felix Tshisekedi Antoine bugomba kuvaho, gusa ntarerura ngo avuge ko mugaragaro niba akorana na M23 nk'uko yaje kuba agenda bibazwa byinshi. Ariko nimba basha kuba aba mu mujyi wa Goma, dore ko uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 watangiye kuba ugaba ibitero uyu Joseph Kabila ari we perezida, kuko muribuka uyu mutwe ubwo muri za 2013 wari uri hugenda urwana, uyu akaba ari we wari perezida w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi rero ni bimwe abantu benshi bakomeza ko bagenda bibaza banavuga bati uyu Joseph Kabila akorana bya hafi n'uyu mutwe w'inyeshyamba za M23. Kongo ikomeza kuba igenda ishinja ko ari igihugu cy'u Rwanda cyateye igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Tugiye mu yandi makuru kandi rero umusore wiga amategeko mu mwaka wa kabiri wa kaminuza muri Kampala International University witwa Denis Ziwa yajyanywe kwa muganga nyuma yo gukomereka ubwo yakinaga yerekana ubuzima bwa Yesu Kristo mu gikorwa cyo kuzirikana inzira y'umusaraba. Ibi byabaye mu rusengero rwa All Land of African Church ruherereye Imbuya mu gihugu cya Uganda, mu gihe abakirisitu bizihizaga uwa gatanu mutagatifu. Ni mu gihe cyo gukina ibi bice bigaragaza imibabaro ya Yesu. Denis yakubiswe bikomeye gusa biza kumuviramo gukomereka kurenza uko